ado jegba kunde si hudo lugbetume kwa barora santa e game mi me lo bana khode lo bana do khonu mautu e de daweo ina hanundo proverbe chapitre 4 verset 9 e wi mulando e na so jegba kun do tanue e na so akhosu tundo tanue Mercado na so jegba kondo tanue we. Mercado akhosu tuon na so do tanue we. Nu yue khoda we de. Nu akodoto de mikoko wai. Leo anamodo. Ikamende mochelo ba motenego. O nu yue khoda we ede. Betati egbedi lobodo jegba kun ba we. Akado nuyue mon coton. Ado nuyue mon coton. Nuyue ba Jésus Christ do ba jegba kun jetani. Le ba je file bo sisi de khe. Sisi no jere. E je fide bu kaka ye mawela mo leo. Ye mo jegba kun lo ba ediresi. Le ba etemi po wi po ka pedo. Tami ton koko a. Ya mi do dewe. Amonwa ado jegba ku mon koton do ta azele sasi do tabanue ha meresi nu do de bu sasi do tabanue ha mere bu si ya sasi do tabanue ha mere bu si wa bode bu lobodo e na wa kwegon ha de te beto de do vo anyi era khosu tundo wuwe ero tanwe beto de do vo sisi jaka anyi e mowe Ye le de mowe azikle de mowe yo ye si no fi debu ye na idoro nu kotwe do jegba kun de tanwe bo jegba kun na zomba ye na idoro nu konwe tandame un khode no mere zena di bo la fi de boa de bo toro mi e fi de boa de do ye lo pon e jegba kun gigoton la ni jetanwe jegba kun gigoton akhosu ton la ni jetanwe akhosu tun ni jetanwe nu yamawe azetob obonu didale bini doronu konwe nu ndebude koyi nu lobode tabadonwe do adonu yue lo babe segba naja nu yue ba do nu yue jijio lo mausi nkome nkodede lobodo yeni doronu konwe beto adakawa tole yeni doronu konwe beto bodo metole yeni doronu konwe Beto ma bada wetu ale moe ni donu konwe de te jegba kun de do tanwe ba khosu untun de do we de Jésus Christ sin comme ji polo jomion po lo bela ko po jegba kun po nko Jésus Christ to me mi khodade ami ifani lo polo mi tonton ami